gashatu bana gatano mukaga mushanju munana mwenda 10 akaruru akatandikire kubarura okurugesha 12 zo mwabazyo mpaka sha mwenda n'icweka obo bari ahambuge nkuru eza district abatuireho mwebembezi ho ihireho Dickson Kateshumbwa Nyishenjero wa municipality ya Shema osinjire Joseph Mukasa no bururu oburi kurenga omutwaro gumwe batezi bakaruru bacuire enteje batyo baronda abasya aho Adrien Mwebesa asinjire otuireho mu ntebe Rosemel Nyachikongoro no bururu mitware na kanana 15 aho Nyachikongoro atunjiro bururu omutwaro gumwe kenda rukaga 28 Dr. Yoda Tumwesije atunjireho bururu omutwaro gumwe 13 ari kusinga nawo mekibajo otwiro mu ntebeji hariyo myishenjero owashema ya matemba aho abire ariyo mu mwanya gwa kashatu akatungo burure 13 kandi muri shema eyamashuma Professor Ephraim Kamuntu hagarukine bendera hari kusinga Professor Mushemeza Elijah otwire hariyo munyishenjero kandi aha Professor Ephraim Kamuntu atunjiro bururo mutwaro gumwe kakaga 42 being the NRM Electoral Commission returning officer when NRM primaries for member of parliament of municipality constituency hereby declare the results as follows. I therefore declare Professor Ephraim Kamuntu, who has scored the highest number of votes, 16,442 votes. Obuhanguzo obu bamweho mbasinjire babwejecerera ebintu bingi hebirimuho kugira ngo hatishema ehwerize yamanya eco gukora yatera karuru keshonga katari ka sente edini ahamwe na n'enganda insurance iyo bururu clean bururu kwiba bururu obutari sente. Commercialization of politics is going to produce very bad leaders. Now in the Dr. Yoda Tumwesije ahamwe na Adrien Mwebesa nabo batero muranga hogo umwe hari kugira ngo hobwa hati habasinjire n'abasinjirwe bine kwatanisa kugira ngo akaruru katabasa okubabaganisamo okunankiraho no kugira ngo tujja kumanisa abantu okubaza no kubasinga bibe bayinonga neza kabo manifesto yanje byaje bahire kurakaniza kongera yo gukora nabo ukurebeka ngo electoral commission bagezayo icyo kwandikira gona intero muranga tuna tujumujwe tuna tujye NRM mwana ubona batakumpadira muje tukwatanisa derwanye matuzu mukaruka January turi kitore cyumwe Shema eyamatemba habire hesimbireho abantu mukaga abari mu Dr. Yoda Tumwesije nawe mekibajo Steven Ngabirano agaba Michael Kasheka Choncho ahamwe na Pison Nkuruho Shema eyamashuma habiri hesimbira abantu bana habari mu Professor Ephraim Kamuntu Professor Elijah Mushemeza Torasi abaho ahamwe na Johnson byarabaha rero Shema municipality habiri hesimbire abantu babiri habari mu Dickson Kateshumbwa ahamwe na Joseph Mukasa omukabanyishenjero kazi habiri harimo abantu mukaga habari mu Adrien Mwebesa Rosemel Nyachikongoro Helen Kabami Safrania Sima Generous Chohire ahamwe na Agaba Fiona Kragandi habekibina echa rangisiriza hombururu hobuhendire mu district ya Kisoro habinja batwiro mu ntebe bururu nabo tubagendire kurunji bwanyuma yabinji abatwiro mu ntebe okubasa kusingwa. I therefore declare Honorable Judge Nasgario, who has polled the highest number of votes, 16,501, representing 55%, as the duly elected flag bearer from Kimberley County. Entebe etwiremu Edi Kwizera wa Gahungu eji esinjirwe asigariyo turi agenda rero James Nsababuturo owabufumbira East nawe yasingwa Ronald Kanya
rero Ninzeyimana John Kamara owabufumbira North na Wogu asinjirwe Habyara Fortunate Gatare rero weho mnyishenjero Paul Buchana tabasize kugaruka kwesimba kandi entebe yatwire muhe isibasize kusingwa Samu Byibesho otunjire obururu obumugarize omwanyogo ondijo osinjiro akatirize beri yanyuma abazyo omuri Kisoro n'umunyishenjero kazi uri kumanywa nka Grace Achfeza Ngabirano gukora byinshi kuko already ibyo nkoze barabishimye kandi bari kubigaragaza mu bururu bwo bampaye akaba nzakomezamo n'inshingano y'ibyo MP akwiye gukorera na cyane cyane w'abagore. Amakuru agagasha kwa Gerard Tugume hamwe na Adonia Atuheire. Zanari no mukisa ahabwa Tayari West.